تریا رزن ویجه بری هایلو مالامن هنک بخواه هنک ورین هایلو شینیا دلان سلاو ریست تماشاوانین هجا ام ایرو لنافچه فارقینا آمدینه مجارا مجی چاندنیا رزانه امی باله بکشین سر چاندا رزوانیه و جوارا چافدرین خواه راگهین جنگه دست بید که تماشاوان هجا بره طبعا ما قصد نبون بکیران تریدات جکرن او بهتر زحمت لوگا به دستان بانیانج بکیره بان بهتر زرار راز زرار دیدن اجاد دمن داوی ما قصد در کردن ما قصد این رازان هم د چکرنا رازان دا و هم جید جکرنا تریه دا گلک بکیرن طبعا گاوا ام بیجن تری تیز چنین پشت راجی دناوی دا هن توپکین پجوک دمینن او جی جرا دبیجن اتفک دما کو ام بجر رزبانی سر رزان بداوی دبه انسان چه دناو رز دا دگرن او برماهین کو مانه جبر چاوه انسانان یان جی انسانا بزانه بون جی نکنه جبو کو انسان پاشه دی شوابه چه بخون جوی او راجی دبیجن اتفک وکی مگود ایجا tabi curayen triye gelekin li Kurdistanê triya bêtir aku ji bo şîrê bifêde ye ew triya mezrûm ye triya lew jî heye mesela li vir evekî ez jêkim mesela ev weşiyekî baş e yani tri tiştekî di jî heye dema em bêjin ew bi Tirkî de jî ya budama او بین چرپاندن د بریا کو ام بجه تریبگی و گاوی بهتر جی تریب کالیته ده به هم بجه پاله وی فرق بکی یان جی تورن زده این کونار جی جی کی و گاوی تریب باشتر ده به دناو رز دا هن میو هنه به تاثیر آب هوای تریاوی حشک دبن اوج دبن موش بفکر انسان جبو که تریه بکن موش جیت کن حشک دکن چالاکیه کی وسط کلی جبر کو موجی مرب کاره بجه تشتکی خوازایی خواه بخواه موش جیت که بفکرن اف دستیم دا و به میوه و همو تری بیا وکی موش د چاندا کردان دا
Hûn dizanin ji bo sersalê şeva qaqindoskê dibêjin. Di wê şevê de jî hem ji ber ku navê xwe ji peyva kakila gozê digire, kakilgûz demê re biye qaqindoz, xwarina sereke gûz û mewîj e. Ji ber ku gûz zî bikakile û mewîj zî tirî jî ango bikakile, ji xwe ji şîra tiriyê gelek xwarinên ku zivistanê însan çê bikin û bixwin, helên bixwin tê çêkirin wekî em bêjin tedî ji dimsê esîdê çê dike, ji dimsê dikine ser keşkerûnê, her wiha ser divsê. Yani aktivîteyên bi şîra tiriyê ku ji tiriyê çê dibin gelek çê dibin. Tenê em bêjin dims û her wiha meşlûr û benî û kesme û yên çalmê û filan tenê jî ninin. Dînin mesela mewîj ji ber xwe ve çê bûye. Yani vana tabi dema meriv tiriyê biesirîne, tiriyê kompke bike kondo yan jî em bêjin teneke be bêdirok be. Berî wextan tabi van tiştana bi selekan dihate kirin. Yani jî bi ceman. İro modern tişt çêbûne bêtir ew ê dikin. Ev vaya divê nekeve nava tiriyê. Gava viya bikeve nav tiriyê, ew ava tiriyê jî dikişîne, zêde ava şîra wê kêm dibe. Ji ber wî jî lazim e dema tirî bêçinîn, yên ku wisa mewîj bin tê nexin nava tiriyê. Çandiniya rezan dema em bêjin mêwê lê dixin wisan şerît çê dikin. Di demên berê de ew şerîdan ji ber ku însana hema ku derê valahî dîne mêwê tê de tûrê tê de kirine. Eca niha bi awayekî sistematik bi rêbazekî wisan xweş însan şerîdên wisan wekî bend dikişînin û datînin rezê xwe. Navbera mêwan jî, navbera şerîtan jî bi traktoran cot dikin. Çimkî berê însan bi evê dikirin, bi kolanê dikirin. Ango hin herêman dibêjin merdan. Ji ber wê jî gelek zehmet bûn. Yani gava însan dest bi rez dikir, çêkirina rez hetanî ser rezan di gelek hengameyan da derbas dibûn. Gelek zor zehmetiyên çandiniya rezvaniyê heye. Wisan tenê em bêjin mêw çirpandin û tirî jêkirin û esrandî jî nine. Bi rastî jî gelek ket dixwaze. Meriv kare bêje li dinyayê belkî keta herî zêde ji bo çêkirina dimsê ew bi ser wê tiriyê de, ser rezvaniyê de ew ket tê dayîn. Ji ber wî jî yani wekî min got ew merdan ango kolan bi rêbazekî hunerî de hatin kirin. Çima bi rêbazekî hunerî însan ekîbeke ji kolanvanan çê dibûn, li gundekî bana dikarbûn gund jî bikin û biçi gundekî di jî bi heqê xwe. Tabii berê heq û ew ê tune bû. Zêde însanan ji bo alîkariya hev bikin, rojê tişwan ji yekê re kolanê dikirin. Êca ew însanê ku ew ekîba kolanvanan ku tişwan rezan dikolandin, bi rîtm û ahenga stranan kolanê dikirin, karê xwe dikirin. Yekê digotin yên di jî li dû neqil dikirin. Bi wê rêbazê însanan kolanê dikirin di nav keyf û şahiyê de. Lê îro bi awayekî modern teknîkî êdî ew rêbaz xelas biye, niha jî bi traktoran ango ew makîneyên ku bi taybet ji bo rezan hatine çêkirin, kolandina rezan, bi wan navbera şerîdên rezan dikolin. û tabii rezvanî jî ciyê ku rez şandiniyayê bêkirin divê zêde avhewayê wê derê nem tune be. Bêtir mesela li ciyê çiyayî bi kalîte derdikeve tiriya aliyê çiyayî, tiriya heriya sor, soringî ev bêtir li gora deştê bi kalîte derdikeve. Hani dibel deştê bi îlacan û filan bêvan tiriyê zêde heba wî mezin bibe, weşiyayê mezin bibe, lê
لجیه بجاهی بهتر به کالیته درد که ولور ارگانیکه خوزاییه و داره جبر ویجی یعنی لازمه انسان جیه کور چاندنیا رزوانی بکن لگور درفتن طبعا آنجی لگور جیه کو جنگه ها کو اولوی داره نه بهتر لجیه بجاهی جیه کو نم زیاده تنه به چونکه نم گاوه هبه دوله تریت که و آنگو خلیلیت که و جبو ویجی بهتر جیه بجاهی جبو چاندنیا رزوانی چیتره از دخوازم بس تشتکی دجی بکم اویا اول از نزدیک وسان کادراجا مبلا بگیره دما تری دوی آسته دا به جرا دبیجن حصر اف هی حشکه نرم نبویه پشتره دما کو قسمک جه نرم دبه قسمک جه حشکه جرا دبیجن جورک و دما تری دیگی جی ادید بیجن وشی خلاص کریه تماشاوان هجا نهاجی کو ازلمه افجی محصره طبی بره محصره با آوایی که حشکه بر دیوار دات دانین و لپیشیا محصره جی جرنیکه کی دات شکرن جبر کو او شیره بهر که جرنیکه جور جی بتاسن دوف حتی بریا تاسن دوف اکوج المنیوم فلان هات شکرن ین صفر جی هبو بریاوی جی İnsanın ev kundırın ku dişibin tası buan kundıran devam vet kirin u peşira xatet kirin tabi ana insan beter hinki rahatiye jî ditine jbovi jî bu away ki modern tkillit asrandına teriye rebaza bereye disan ev mesela ewl bixwazî çend sepetan berê tabi sepet bûn cem bûn dikine tûrekî û devê tûr girê didin piştre diçi ser di esirînin ew şîra wî ji bo ku derkeve êca ji ber ku şîret helfikê de nemîne berê deng hebûn dikire dengê حتانی او دلوپکی شیره جی ده حلفکی دن نمینه همو دنزلیان کی او شیره بهتر جی به کالیته بون اجا نها جی وسا دمر جی آسن دنگ چیکرنه به وی ربازت که تابی او رباز بهتر پراتیکاوی هیه جبر وی جی یعنی او جی دنگه دگره هر وها او حلفکا کو جبر عصراندنه جی دمینه اوی جی وکی گبره داوجن نوارز که بر قرمه میوان جبر کو او جی بهتر او خواب بده میوه وکی گبره ته بکار آنی tabi مگوت او عصراندن جی تکنیک دخوازه مثلا نه که ده عصرینه جیه کی کوپه بگرتنه لی او ربازن بره لپیشیا جیه کو جرنکا شیره بهرکی لوی داره کفره کی وسان مازن تعته کی مازن دادانی انسان پی دگرت هزه جه دگرت کو بهتر و پراتیک بکه نهاجی که مثلا اوه کرزیده لسر چوهات شیراوی خدا در که چند سالت بیکاریت کی؟ والله چند سال؟ 10 ساله زیاده 10 سال روزانه
حتی واره وی عصراندنت کیا ولا حتى نيبرم دكن حتی نیبرو کیت کی پشتره سيتا كده سيتلام دردكم اره اما هر نورمالي غبوقن اره الفيجو غبوقن شتيبي اسكي وندي سانتين جماعه سيبيرانج اره جبو سبه و آماده کارید کن tabi insan ciye ku razvani bikin bêguman li wê derê hin fêkiyên dijî henewekî beîv û hinaran wisa ciyek û her wiha dîsa jî simaq ev her sî cure jî hêjîr zî dîsa yek ji wan bû çar cure ez dehejmêrim evana jî ciyê ku razvanî bê kirin mümkün e merv rastê van darana jî bê yên xwezayî netede tabî ev destê insanan mesela hinar be beîv be hêjîr be bana bi destê insanan simaq be têne çandin wekî di darê mazî darê ber û her wiha tiok û filan belalûk tiştên nava xwezayê jî demak ku em bêje ew rezvanî rez li nav xwezayê de be mümkün e meriv rastê wan daran jî bê li vir niha ciyekî ez lê me ciyê mehsere lê jî darekî hinarê heye me wisan pêwîstî pê dît ez besa wan fêkiyan jî bikim ez wisa rabim tabî eli vir ew ye yani ew cirnika ku min behs kir niha ji teştê mesela wekî me gotiya pratîk bêtirewê dikin û bi vê kotkê jî dikin evan bîdonan şîrê û ji vir jî şîrê dibin êcarînê ciyê ku em bêjin dikelînin şîra xwe dikir dims bastêr her wiha meşhûr filan ev jî helfika bermahiya ew ye esrandinê ye bidînin ev jî helfikê li vir jî helfika sala borî ye hemû dendikê tiriyên diyar e ev jî însan dikir ber mêwê tabii ez dixwazim besa kêmaniyekî din jî bikim berê di nav rezan da avahiyên rezan hebû ji wan re digot xincîk ji ber ku însan bi rojan li ser rezan diman pêdiviya wan bi ciyê razandinê jî hebû ji ber wî jî xicîgan çêkiribû hişkeber wisan pêkevran dabû ser ser jî ban kiribû bi miştikên rezan filan di wan xicîgan da însan diman lê ana ji ber ku însan hinkî rihetiyan wa jî çêbiye zêde ew aktivîteyên şîrekelandinê filan bêtir dibin li mala xwe ber malê dikin ji bo wê jî em ê qasek şûn da derbasî ciyê çêkirina dimsê bibin. کاری جمره هنگی بحث وی کاری گتن بله کار نامم توفیق اشکانس بیمه تقوری بابو کالی ما ابی عیشی کنه تقوری درازات شغلینه بابو کالی ما درازات شغلینه امشي عنو دوام واند کن بله اف نها ونه بکنه باستیق ونه بکن مشرور ونه بکشه انا ویسیتلا ابیا شیره تقوری ما تري قباشته ما أنيا كده سيتلي أمي أنا راورين أمي راورين بشتي أمي أرخاف كشيكه بشتي أرخاف كي أمي بكون بلور بشتي البلور أمي مشلول عليهن غيري قالاني كش برد مينه أمي جاتكن باستيق أبيا وظيفة أوه بكي وأبد كنا كي تدي جبودي دمسي حريا دمسي جايون حريا دمسي كنا ليش هو كبر هي إما كبر أبوته كبر ما مكديه كتقول بوس أمراض وغيره من كبر إما من كبرت كنا أم كبرت كنا إما مساكد بين جيران أو كبر لفر هي نفسه كبر هي لفرال هرشان قلت كي هي هرشان لوي هي كبر قلسة كبر تبي بقصينا ها مثلا جهات قاتينا
Peki ev talpa ku ser digri piştre ve talpe windikine tur uçavat. tabii em pişti wî te gore em biya dikin tur ew jî mesela dawamla mêj dibe em bilafre dîsa qatil mêj dikin. Erê. Ew jêra dibêje çi yê şîrêra? Ew ya divên ewk. Nuqutik. Şîran nuqutê. Şîran nuqutik. Ew tedê meru ewk. Erê nata aqilete. Peki ew jî apot xêra xwe ji min re behsa wî tedî gava însan em zarok bûn me ewan lê dixistin lapikan me ji darê belalûgê yan biîvê sê çar şaxên ku bi hev durane me serî girê didan lê dixist ji bo zarokan. Tiştekî wisa tê bîra te? Ew ya tê bîra me mejwan ra digo şibik. 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 Mesela بعيب abun, darê بعيب abun, sê çar şafûn wisa bi hev abun, bilxarîsa tiya. Erê etiyan jî dibûn. Tiya jî dibûn. Ya pirî ana mesela di zamanda çoğluk ebûn, ev gûz mûz pir piyasê da tin ebûn. Çoğluk me şibik lê dixist. Şibik. Şibik yani pir şibik bûn. Meşhûr tin ev. Ya piştî ew şibik mevik îro me pir dev ciwan berde sadece مشلول لیتخن یعنی حال حاضر ایرو دولما ایرو مشلول هم لیتخن. اری. اجا بره اوت کر بره چوندنا سر رزان بهتر لنوا رزان خجی گهبون معسره لور بون ام بجه کوچکی خو سیتلی خو لور دادن سر آگر. ابو زمان بابو کالی ما تبل شولی بون. دمسی خو فیکی خو تب شون حال حاضر مثلا دولما ایرو بذات زمان که دوسا دنیا هنکی لحاف کرد نخواش بود یعنی انسان چوخل ایرو دینه ماله ها. الرحاتية جبروي تبي الرحاتية ويش مثلا أنا بنيش أنا إيرو جيج ميج نمونه تبي عشان بينا مانه دكار راز از هر من ويدر عشان بكويشم تشيكم كسي كل ويدر خبدا بردم سي عشان فيكي وانا سجن أيام تيني برا رحاتة لبرا مثلا أزو دحواشي كان لبرا وكل همال ويدري مع الأسف شيء نوضه يلك ساوي أبو مالتا شعبارات يعني إيرو باري جرال لسر ملي ديسا يا إيه بينا يعني هذا كي ماسيا وين هذا هذا ورازي ده فصار جالك صابي سر شعب وسر راحات جالك صابي طبعا دوی اولی آگر بنی زده مرد گر نکه چون آگر گر به زده کلته که بسر داد چه جبویی آگر دوی دبن کنترل مرد داده لی بنی جی آگر نکده اجا اف تل پاکوش سر ته گرتن پشتره ل توره کی دکن و دوی توری داوجن داره کی دال خینن بداره و اجا او دنزله او جرد بیجن شیران نقطه او جی جهنگد جیب قالیته تره جبوی جی اف دناوا وی کاری دا تشتی هری به قالیته به قیمت اوه اف جی وصاب به اوه اروه کفکی دگره جرد بیجن طلب tabi demse beter agir zede gera bini da bine mesela car heye evaran agir dikin bini hattani sere sibeji ev dims li sere eca aj bu basteri u meşruran ev wisanine ev kefavite girti piştre ev ard peyda dikin u meşruran şey dikin ejin ha iki kefavi bigirin tabi em ne garibe vî karîne zarokatiya xwe da jî medîtiye bavê kalê me kirine lê îro jî em ji bo kêşanê li vê derê ne ev jî niha em esîdê çêdikin ji bo meşlûran lazim e meriv timîviya tev de ji ber ku bibinî negire berê ev sîtilên ji sifir ango paxir hebûn niha ev jî bawer dikim paxir e lê ana ji elemiyon çêkirine ew pir baş ninin yani divan sîtilan da
هم دمس باشتی و هم جی اسیداوی نها جی اجا هن جیانا دو هن جیانا شیر پیدا کن جبو کو بهتر نرم بی ev jî çiqasa meriv li hev dixe bere bere rengê sorungî digire, rengê qizilî. Tabî vîya divê bi meadê fire meriv li hev xe hem xwe aciz nekî û hem jî ji bo ku esîd bi binî negire. Gava binî bigire, qişamê binî per dikeve meşrûr û bastêx jî leke dibe yani. بله تماشاوانان هجا جنگه همه ایرو نافچه فارقینا آمده بون ام هاتن سر رزان مبسا چاندا رزوانی جوره کر ام حاولو بدن هفته یا بیل جنگه کدن دیسا درکم پیش بریوه حتی نیویدمه هایش خوابن سلام و ریس اپو خاطرته بینه خوشیده یلک صاحبی